Patau fatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fau. A mai so tapo inga Atamua matina matua. Te lava mo mai ai tato fasalonga le nei tulapo. Malo le soifua o sene fa. Ele toe so ona o so vale lava se tangata faasalalau. Ele aso le balota. Talu le filungia o tangata whaingaruenga o fisa faasalalau. Maisi mai fafua tula ngaluenga. Ua whai aise mali e ngalo ia ale official komsina o palota. Ma le vasengo la au faasalalau e ngalu lue faatasi. O le whianga ingai wha amautu o ili ngalu lue faatasi mo taulu manga umal palota. O le oalo atu ia ili vai aso i ona tua lua iwa o kuso. O le tau o le whianga ingai manino ili whaatinonga o ta iala o ngalu e ngā tu stala. E tu sama tu la fono whai ngā palota. O lo lima ta ita inai ngalu e ngā ale komisi o whai ngā palota. O ia ingai au fia ili whaatapula alea. O le mamao e tu wai, le tu stala mai le lau po le fale, o lo whaatino ai le palota. Ato ai ma le tau mamao mai le pu e la talata o le ata o le tangata, ili taimi o lo whaatino ai lana palota. O le whianga inga le ai pei o na sauno o le komsina tu e flolo John Stanley, e mōna o le piliota o le palota lua o lua lima. O ia inga i le vao tu stala ma le ofisa o palota, ai o le vasenga o leo i le aso. O ia inga i le vao tu stala ma le ofisa o palota, ai o le vasenga o leo i le aso. E leo se tu langa fau. O anga masani ai lava i taimi o palota te tele, le ngā lulue whaatasi lalo ia inga mtula fono. Mo le mata i tuwina leo se whainga palota whaal tula fono. Mai au noa mani soli ngā tula fono, e whaatino pe ali ane ai. Ai o le sila fia lau telo le tunu ul taunu unga, o le wha moe o lava ile aso, e wha tautoa ai ni sui whai pule wa manu malo. O le whianga ingana sainia, i le vao le komsina masui o le Jaws, i le potufono le tate i le asolulu, se fulu tolu o kuso lua o lua lima. E lua se lau valu suli maafe tupe Amelika tu sana, ma le fitu se lau valu sfulono afe, lua se lau lima valu tala Samoa, mai le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company, le PCRIC po o le Company Insure tūlanga tau lamati o le Pasifika. Ua tutongi mai ile malo Samoa, e whaalele iai mea na whai na ingalu le tsunami, le na awhia ilu tātua tunu ulua vai aso taluai. E peon whaalawi loa le ofisa whaasalala le malo le Sabali, se saunuanga le minista tau sio tupe lau tim ia afoa le seva ai, o le mafu elea na afua mai Kamshaka i Lucia, ia iu lai tolu sfululu o lua lima le malo si e valu, tesima le valu le fua mafue, ma o mai aion a ave i Samoa. Mai o le tupe lea ua tatongi mai, e soani le malo e langolango ia na ngā luenga whaale leia, i a inga na afia mai ngalo le tsunami. O le ipotia fo ele Savali le saunoanga le CEO, o le company Insure a holo tupalu, i le tau o le whapaanga ma le malo Samoa, wha moe wha awau pea i le lumanai. O Samoa le isi tō trino le vatula na langolango, i le company mai le amatanga ai le imawalawa sfamonianga e pei ona iai le taiminei. E to tasi le suita wa o le fas, po o le whaatuatua i le atua Samoa ua tasi, o lo tamo e mai le tūmalo vai maunga tasi, le sunga paunga te o matavu i paunga, le na taunu uane i le savalinga a le fas i le sonanafi, le solulu sultolo au kuso. O le mautu o le suia le tūmalo, o le mautu fo ile na, o ana tā penanga mō le lumanai, pēna sauno le whengal te teifono, la ule le maali e toa. O malte, au tai au le ni. Ya, lewa masu yo tape tu malo. Oleso, olefa tu atato fai pui puli. Lefa tu afai tato tala. Ave ai oto musuli fa vai, musuli moni yo la ingo fa tu ele tu sa muta. Eu lava pelo faiato. Eu lava pesado forte mali yo tato no tu le mai. Tamulimulio, ala fain. Ia ila vertai au sa tatalo ai, isawi bita mo fut, pokua hele uska meka. Leu sa pau, wala lea. Amata i tato mafta fong wata mea. Ia tato tu malo, paftai tatalo. Paftai tapuai, paftai tautua malo aisa. O le tato i tu malo, le si tu malo, fa vai o le malo Samoa. E iai le tu malo. Ua lewa na mato HRPP, fia tau sanga o mato rota ma mato ainga HRPP lava, teimi lava
fuatanga so mai ai ma te whae se wili sa wai ma whionga ia le niu ama mangalo wha solo mai lawai ia tui sunga taua ia ne wo mai te minei i le sunga ia sula ia pola whionga fo ia tule apu le wana matu lango ni cha pipi pita iane ina o mai alo ngaluenga vea ma presidente o matu steki ile tusama le sfuru ono tausanga ia sa talo lo le tua po le ali sila sanga lo olanga ina o walu man malu mo talo fa ali man o tali mai le o te alu e ave se anga va ia po se fata va fo ia tia ina e so swani la tuno Samoa wa ia ona imena tau fa pulat ina wa o walu me por kiki ia le wa o vai ai ese de taua wa over ai lunga Facebook na ole faia la vosta mo sko ya tu ro lava la una maleto tele lava me lunga Facebook e sassa lava stoina sassa fol parti sa welu o te se tele el faleanga ma fa mai pepero la auli e ala auli me fa pena ta watu lo tu malo o le o tonu la inga fast le o pa ai mo wola i tonu la inga e le ai ma me fa pe o tu boy o le moli ma wola na ia tia o te la vea i le vaenga le tau economic development o mea umalo mato tal noi mo le manuia o tangata Samoa e le ai ma se mo mato fale anga ni se pati ma ni tangata o le manuia o tatu fanau a mese lo mana i Samoa ia mata o fier tatu talingalu ia e si fa sa o tumelia langa le o fa longo fa mai o le HPP na fier talingalu ia leo te mo le mau atu lunga nei ele o le HPP ina ua talosanga le tatonu le whionga safa pito me sfole whionga le teitei fono ia sa whaatanga mai he tua pipi talingalu ai le se tupe ina o tūlai ma le fast na toi talosanga foi i elena la tutalia ai a mai marseleni i eleng whai ngai o i rotan ngalu i elena umusa talingalu ia whaatai ia o mori mauna nga venga e mo whalongo foi wha mai or vini maa ia na whai for temi le tua pipi ia leo whai ati se sere na tala o le vili maa o ngā ruenga la wa se ngor fasa i le whionga sa whapito ma li ma whai pule o lauri sa lato tausanga le vili maa ia leo manuia lauri o no lato vili maa i ngā ruenga la wa ao la wa a li whai pule o tato no ia awa Moli atu le mātou whaaftai tele e lauto wafi o mai matala mai ao le nei aso le lava ua lau sa saa o tātou whaiva i upu mtala mātou whaalongo fo i le upu whaalenganga whai ma whaoso le mātou malanga o le whaua mori wai lau tō whaaloalo i le awa whaatali wha le polo e a tainane lau tō taulanga o le wo tō talia ma le alo ia lo mātou o mai e mise lau tau whamanianga e ala i lau tō taulanga pati whaaftai tele lau tō whaaloalo la mato wo ma le talitonunga ua iai le whaamanuianga ma le whale vai maunga no me le tasi a wale mato tau whai po le whai ngā whiwhiringa le toi lua vai aso alo whangia le atua o ai ni a fuafune lei mo le rumanai ma le talitonunga e tātou te whilo i pēr i le alofa ma le anga le lei o le atua i lana po le whasoi fua tau te toi whilo i ei pēr ma moli atu pāunga o wal fa tau tonga le mauta fono i tia whau o le tatalo le nā batu i o tō wao nā tau te le so sofa le tō wha nā tau te le i o mai fo i pēno fo atu whao malo o le sairinga malo mo le tātou tū malo a iei se upo la vale nei aso lau sunga teitai o sauninga ia ma le nofo ato o warfe au fola ia fo i sina i fotu ma ngalo lo leo a tātou talo i le ri ia uru ma tāfo lau lau tō whi au mo mato nei aso Luina lo loa tupo le tātou i tū malo ta pa au mainga ia tainane whale polo tō whinga ia tātou tau ma vai le ma vaenga na le whale puna oa manua tātou whelo iai manua tātou te ai i le lofa ma le anga le leo le tua soifua mai manuia Ua tali le PACMAS, le Pacific Media Association, le mana ongo le Associo Tustala Samoa, ua whaitautau sanga talu na momo o iai.
O le iai leo sona ia lava ofisa e whaatino aia na ngā luenga e pe ona whontanga o onga ai o le whaataun unga o ona tō tino i Samoa nei mpa anga malanga mai fafo. O le vaiaso nei leo u whaalau noa mai ai e le fionga le prestene o le Joas langi ki Resoma e se lauma le lima awheta la le tupe wa atofa mai e le PACMAS po le Pacific Media Association o lo whaatupe e le malo au se talia mo le Joas. Lo whaamawina lava le ofo le malo Samoa le taimi. Le HRPP la tō te whaatupe ina se awa noa mo le whaatino ai o ngā luenga le Joas pe ta isa le italia ngō fie le nai tū le pūlenga o le nā taimi talu le whaetetenga i le whenini a i o ngā luenga whaatu stala mpūlenga wha le malo. Ina ia whaatino i ngā luenga au whaasalalau le wha maoni ma le ami o tonu e au noa ma se whaaitu au ma o mai ei nei lava. Peta i o ta ua le whingol prestene o le se lau ma le lima wheta la le uafsosoani mai ei le PACMAS e le o se mea lofa ai o le ngā luenga whaapaanga a le PACMAS ma le Joas. O le PACMAS o lo whaatupe le malo Australia. O le se leni o le afsosoani e tutongi e le lisi se fulu tolu masina. O le ofiso le Joas i le taulanga e lua awheta la i le masina. Whaatau wai, maniana mea fale, au fiai mal whaatotonga ina o le ofisa, ai o se tangata inga lue ai le ofiso le Joas i Samoa, e pe on saunoa le sunga langi ki Resoma. Eleto. Aftaila whaafonga le tautua whaiwhai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo i tula.